لا هر جهة بين دم باش نهادمه پیشکش کرنا بولتنا دم جمیر شاشه و دست به کدجی گرینگ ترین سر نوچا. سروک بارزانی دسین عمین جدا دست بسیار پدا کسو آن کسو سندیکا روزنامه‌وان کردستان سوریا کرد. ناوند روسیا الهواتن اشکره کرد کفتنک نابرا روسیا و رژیم و قاصد درباره دوباره بگر رژیم با نفچین بندست کنترل پیاده در دبر جزیره هاتیه کرن. اشتی کوچر دبیجه پککو حجد شعبیر سر آزاد کرنا داعشان جه زندان قصده ریک کفتنه. برای اشتی و آزادی پیامکا پیروزبهی عراسته گل سریانی آشوری کرد. دوباره سلاو سروک مسعود بارزانی سپاسی امینداریا گشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه کروهیویا سرکفتن جرا خواست. ده نامه که ده سروک مسعود بارزانی سپاسی امینداریا گشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه کرکو امینداریا گشتی انکسه نامه که پیروزبهی عراسته سروک مسعود بارزانی به هلکفت سرکفتن پارتیا دموکرات کردستان ده هلبجارتنین پارلمان عراق ده کربو. سروک بارزانی دنامه اسپاسیه ده هیوی خواستکو انجمن اجتماعی کرد لسوریه ده کارو ارک خدا سرکفتی به. هروها سروک بارزانی نامه که اسپاسیه عراسته پارتیا دموکرات کردستان سوریه کرو هیوی خواستکو پده کسا ارک خدا سر بکوه. پشتی کو پارتیا دموکرات کردستان سوریه نامه که پیروزبهی عراسته سروک مسعود بارزانی به هلکفت سرکفتن پارتی دموکراتی کردستان ده هلبجارتنین پارلمان عراق ده سروک مسعود بارزانی سپاسیا پارتیا دموکرات کردستان سوریه کرد. ده نامه اسپاسیه ده سروک بارزانی گفت که نامه اویا پیروزبهی به ما گهشتوم سپاسیا و با سر پیروزبهی دکنج خدای مازن دخواست کردن ارمانجن پارتیا خو دخوازن گلیمش بوی آزادی و آشتی بجی بکن. هروها سروک بارزانی هویا سرکفتنش بوی پارتیا دموکرات کردستان سوریه ده ارک وی دخواست. سروک مسعود بارزانی سپاسیا سندیکا روزنامه‌وان کردستان سوریه کروه ویا سرکفتن جرا خواست. ده نامه که ده سروک مسعود بارزانی سپاسیا سندیکا روزنامه‌وان کردستان سوریه کرکو سندیکا روزنامه‌وان کردستان سوریه نامه که پیروزبهی به هلکفته سرکفتن پارتیا دموکرات کردستان سوریه ده هلبجارتنین پارلمان عراق ده عراسته سروک مسعود بارزانی کربو. سروک بارزانی ده نامه اسپاسی ده هیوی خواست کو سندیکا روزنامه‌وان کردستان سوریه ده ارکو کار خدا سرکفتی به. ایرو شاندگج سروکاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه بجداری ده شینا خباتکار و سیاستمدار شریف شیخیل بجار دربیسیه کرد. سلیمان اوسواندامه دسته سروکاتی انکسی گوتارک پیشکش کروته ده بحث رولا خباتکار کرو گوت کو کوچا داویا شیخه در دانو خسارتکا مازن بوجت افگارا کردیرا. به هلکفت سار روژا روزنامه‌گری آشوری برای آشتی و آزادی پیامک پیروزبهی عراسته گل سریانی آشوری کرد. ده پیام پیروزبهی ده برای آشتی و آزادی گوت به هلکفت 172 سار روژا روزنامه‌گری آشوری هفدم لگل بلا بونا یکم روزنامه به زمان سریانی البجار اورمیای ایران به نوی زهریره ده بهره ده سال 1840 هنده. پیروزبهی لتبع گل سریانی آشوری و تبع روزنامه‌وان و نویسکار و راگهاندکار و خودان پینوس آزاد لسوریت کن. ترکیه و گروپ چکدار جارکدن گندوار عین عیسی لنزیکر امفوران عبدالتی آرمانج کرد.
جێدەرێک خۆجهی ڕاگەهاند و دۆ جارێکەدن بە تۆپخانەیە گران تورکیە و گروپێن چەکدار هەردوو گوندێن ئەلمشێرفە و حوێجە لە ڕۆژهەڵاتی باژاری عین ئیسای لە نێزیکی ڕێیا M4 ناودەوڵەتی تۆباران کرد و دەنجامێدا زیانێن مادیێن مەزن هاتنە تۆمارکردن بێک و زیانێن جانی وەرنەزانین. پشتێک و تورکیا گەفە ئەنجامدانا ئۆپەراسیۆنێکێ لە سووریە و ڕۆژەڤای کوردستانی خوارژێ وی دەمیڤە تا نەها ڕۆژ بڕۆژ لەبوو تەفگەرە وشاندنە هێزن زێدە ژێتەوە ئالیانڤە زێدە بووە ژالی خۆبە ناوەندە رووسیا لە هەڤاتنێ ئەشکەرە کرد کۆڕێکەوتنێک ناوبارە رووسیا و ڕژێم و قەسەدێدە دەربارەیە دووبارە بەگەرە ڕژێم بۆ ناوچێند بن کۆنتڕۆلە پێدەدا لێ دەبەرە جەزیرێ هاتیەکردن. هەفدەمی گەفخواردنên Tirkiye ji encamdana operasyoneke leşkerî li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê lev û tevgera leşkerî ji tevaya aliyan, gurbûna şer û pevçûnan û topbaranê zêde bûye. Rojane gundawarê Helebê her du gundawarê Til Temr û Eyn Îsa têne armanc kirin. Jêderên nexwecehî ragihandin ku piştî gefên Tirkiyeyên vê dawiyê şer û pevçûn navbera grûpên çekdar û qesedê de têne rûdan ji aliyekî. Berdewambûna topbarankirinê bi taybetî gundawarê Til Temr û Eyn Îsa li aliyekî din. جێدەران سەربار کرد ji bilê rûdana şer û pevçûnan navbera qesedê û grûpên çekdar, şer û pevçûn navbera grûpên çekdar û rejîma Esed de jî li gundawarê Helebê û deverên li Bakurê Rojavayê Sûriyê têne rûdan, her du alî hevtobaran dikin. Li gorî jêderên xwecehî ragihandine ku şeva derbasbûyî şer û pevçûnên tund û dijwar navbera qesedê û grûpên çekdar de lê derdora Eyn Îsa hatin rûdan û ziyanên maddî rûdan. Serbarkir jî bi piştevaniya Rûsya rejîma Esed hebûna xwe lê nêzî bajarê Babê bihêz dike. Hêzek zêde ku ji jmareyek alavên leşkerî û lojîstîk pêk dihat rêkir bereyên li beramberî Babê. Li gorî hema jêderan danaxuya kirin. Li bajarê Qamişlo jî rahînanên leşkerî navbera hêzên Rûsî û hêzên rejîma Esed de têne kirin ku ev e yekem car e. Rahînanên leşkerî navbera her du aliyan de li deverê têne kirin. û derbarî gevxwarinên Tirkiye ji encamdana operasyoneke leşkerî li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê navenda li hevhatînê ya Rûsî Sûrî lê dêra zorê belav kir ku niha rejîm û Rûsiyê amedekariyên rûbirûbûna operasyona leşkerî Tirkiye li Sûriyê dikin. Tekezî li ser gehiştina rêkeftinekê navbera qesedê û rejîm û Rûsiyê de ew jî derbarî dubare bihêzbûn û belavkirina hêzên rejîma Esed li deverên dibin kontrola PYD de lê devera Cizîrê kir. Derbarî şandina hêzên zêde bû deverên sînorî, jêderan ragihandin di dema dawiyê de û rojane Tirkiye karwanên leşkerî ku ji alavên leşkerî, lojîstîk û çekdaran pêk tê. Rê dike hêla sînorî û her du bajarên Serêkanî û Girêsipiyên dibin kontrola xwe de û çekdaran jî lê beramberî bajarê Eyn Îsa kom dike. Gojalê xwe ve jî rejîm hebûna xwe li deverê bihêz dike û çekdarên rejîmê lê bereyên Eyn Îsa bicî dibin. Qesedê jî çekdarên xwe lê rojhilatê Eyn Îsa li hember grûpên çekdar kom kirine. Tonel û xendeqan jî navbera Til Temr û Eyn Îsa dikolin ku bi heman şêweyî qesedê lê dirbêsiyê Tirbesipî û gundawarê Qamiş û Hesekê di amadebaşiyê de ne. Ajansa Novîstiyê ya Rûsî pêşçend rojan eşkere kiribû ku di dema niha de Tirkiye amadekariyên encamdana du operasyonên leşkeriyên cuda li Sûriyê dike û got encamdana her du operasyonan wê ji nişkê vebe. Herûha Malû Çavuşoğlu wezîrê derveyê Tirkiye jî ragihandibû gotibû di dema dawiyê de êrişên YPG û qesedê zêde bûne. Tirkiye li hember wan êrîşan bêdeng namîne. Got Amerîka û Rûsiyê berpirsiyê serekene di ber zêdebûna van êrîşan de ji ber ku sozên xwe derbarî dûrxistina qesedê 32 kîlometreyan ji sînor bicîne anîn ji ber vê yekê Tirkiye bêdeng namîne û ya pêwîst wê bike. Welatê Tirkiye bi vê êrîşa xwe yanû dixwaze nêzî nîvê sînorê xwe bi Sûriye re bigire. Deverên li başûrê bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê kontrol bike da ku wan deveran bi deverên bin kontrola xwe de li Rojava û Rojhilatê Çemê Feratê bi hev girê bide. Serbarî kontrolkirina balafirxaneya Minniq ya leşkerî li Ezazê. Ji bo yê gotûbêjeka bêhter li ser êrîşa Tirkiye bersivdana rejîm û qesede û Rûsya calekî ve û vegerandina navçeyên ku ew lê nav dikin de gîrkirî berxwe Mecan Brês Neşet Zaza endamê polîtbûrya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye bawekî rasterast bimriya. Mamosta Neşet dembaş beriya hemû tiştekî heta doh jî dihata gotin ku Tirkiya wê operasyona leşkerî li Tel Rifat encam dê û Tirkiya wê du operasyona encam dê yek ji wan li aliyê Eyn Îsayê dê li Tel Rifatê
لێ ژدە بە ئەو دەنگۆ بەڵا بێت بەژێ رووسیا ڕژێم و قەسەدەوێ پێک بە ئەوێ ئۆپەراسیۆنەکە لە دژی گروپن چەکدار ئەنجام بدەیانی دوردا نەها بکەش بچرەنگی لێ هاتیە حتاکو ئەف دەنگوها بەڵا بێ. دەست پێکێدە سلااو و ڕێز بۆ هەمی گۆدارێن وی نهێژا و تەماشەبان نێژا گەلەک سپاس. حقیقت گوهارتنê got هەندرê Sûriya de çêdibiniya jî avtaha fahimat û hevdîtinê got anha jor bi jor çêdibin navbêhna vazlihêzin mezin de ew bêhtir we gotî mijara xwe rû didin li ser meselê pêşeroja Sûriya jî we gotî derbasbûna Tirkiye jî operasyoneke Tirkiye li herêmên Kurdî jî yan li herêmên we gotî Sûrî bigiştî. Bo jî mirov niha nikare bibêje ka ev derbasbûna hinekê Tirkiye derbas bêya derbas nabe ya jî we gotî rejîm wê û hevalbendê xwe wê li hemberî Tirkiyeyê min ez ne wê behwarê de me got rejîm û hevalbendê xwe çi Rûs çi xeyrî wanakê wê bikaribin we gotî niha opozisyonekê yanî li dijî Tirka bikin belkî li dijî va çekdarên hinekê li dera hinekê li deverekê lê eger ev bibêjî ê min baweriya me de ev ya girêdayî hin tefahumatê got bin masê de çêbûne di navbêna Tirka û Rûsa de bîmana çavgirtineke Tirka li ser êrîşa rejîm û hevalbendê xwe li ser hinek çekdar muqabilê wê jî çavgirtina Rûsa û rejîmê û ji xwe Amerîkê jî li hin menatiqê got anha Tirkiye dixwaze û gotî dîsa dagirker bike ya jî operasyonekê li dijî qesedên û kesên got bi ser be. Ev ya hemî dimêne ji pêşerojê ve mirov niha nikare cezm bike lê bêhtir girêdayî bi bazarên got pêşerojê ve bibe. باشە ئەمە مستەنەشت ئەو بازارن کووت بەحست کێنە بەرا رووسیا و تورکیادا تورکیا و ئەمریکادا کوتایبەتی ئەردۆگان و بایدن هەردوو جویان لە ڕۆمایی یعنی چ جۆرە بازار وێ وەرنەکردن نەها چ مەترسی سەردەبرێ و بتایبەتی ینی دەماکو باسا ئۆپەراسیۆنا تێکرێت تورکیاش ئالیەکی بە هێز دکشێنێ ئالیە عین عیسایە و ڕژێمە ئەسەد قەسەدا ئەو جی هێزی خۆ دکشێنە وان ناوچیانی دوێ دە هەریەک و هێزی خۆ بەهێزتر دەکێت دوردا ئەو سیناریۆ مەترسی ئەمازۆن تمی لەسەر پرسا ملەتێک کوردە لەسەر خەلەکە هەری زەعیف ملەتێک کوردە بۆ جی دەبێ ئەم بزانبن معادلاتên اقلیمیya jî muadalatên dewlî wê li pêşiya we gotî mesela Kurdî gelekî wê pêşayînekê gelekî biçûçik bê bê jî bizanibin Tirkiye bixwazin nexwazin mewqifê me helwesta me ji Tirkiye çi bê ve meselên we gotî girêdanayê pirsa miletê Kurd ya jî dagirkirina wênekê ji herîm belê Kurd îrokî Tirkiye zilhêzek gelek mezin e û xelkek bazarên wênakê bi xelkekî re heye ew xelkê hanakê bi hacetî hebûna Tirkiyeyê li herêmê a duwa şirîkatî tuyê Tirkiye dûr û dirêj û stratejîk bi Amerîkana re heye bo wê jî divê em fêm bikin û bi hêj cara Amerîkana gotiye yanî qet wekî Kurd ne divê baweriyê de bin got îro roj em tetfîyeb alaqatê xwe bikin li ser beraberî we gotî xatirên çavê we divê em vê muadila hinakê fêm bikin di to meselê Rûsya jî we gotî girêdana wênekê bi rejîmê ve û hevalbendiya wênekê ji rejîmê re ev e ne tiştekî we gotî niha eşkere ji destpêka şoreşê heta wekî anha Rûsya we gotî piştevaniyetke her wiha Îran jî dikî ev muadilatê hinakê timam beremberî we gotî pirsa miletê Kurd ya hebûna miletê Kurd ser xaka wî dûriyokî ew aya we gotî bêguman gefek heye û metirsî wênekê heye ew metirsî hinakê jî girêdayê istîfafat û tefahumatên musteqbelê çêbin ê min di bahweriya me de eger hat welevkerineke Îranî Amerîkî li ser meselên gelek melefatên got heyî ev bibin ez ne divê bahweriyê de me got îro roj Amerîka di mantiqê de dimêne ev ya jî wextê nebûna Amerîkiya di mantiqê de ev ya gefekî gelekî mezin e li ser miletê Kurd bi giştî û li ser qesedê bi taybet ev ya jî we gotî bi rastî hin mijarên got herêmê de heyî hinekî guhartina wênekê bi devereke dî de dê divê em vê mesela hinekê jî re şiyar bin ji derverî wênekê jî Rûs muhawelet kê bîşetel wesail got herêmên got heyî menatiqên got heyî piraniyên wênekê bixêbin destê rejîmê de û deh didê jî û hevdîtinê xwe de jî xuya ye yanî deh didê got îro roj levkirinek cudayî emeliya siyasî ya Golcunêbê bê levkirinek bi rejîmê re hebe ev ya hinekî hevdû nagire bo vê jî heta we gotî ev nakokiyên got hene cuda cuda di navbêna mesalihên zilhêzên mezin de belkî mirov divê çarçevê de hinekî xweragir bê û ev mesela rewşa Kurdî ya wekî niha desthilatî birêve çê belkî bibe lê eger hat û levkirina
وقتی کور و مزن و دور و درێژ پادرا چێبوون بڕاستی ڕەوشە هەرێمی و ڕەوشە باشە مامۆستا نەشات ڕێککەوتنەکە دیت وردە هەیە ناوەندە سووری رووسیا لە هەبهاتنێ دەبێژێک و ڕژێم ئەوێ بەگەرێت تەڤایەوان ناوچەین کون هات بندەستی پێدە و قەسەدە و باسکردوان یعنی ڕژێم وێ بەگەرێت دەبەریوی دەمی حتاکو ژێ ئێریش و ئۆپەراسیۆن ترکیا دەبەرەوەێ پاراستن ڕژێم وێ بەگەرێت گۆ ڕێککەوتنە و بەحستکە ناوەندە لە هەبهاتنەیە رووسی سۆنی gelek cara ev mesele hanakê çêbûne yanî eger tê bîrawe êrişên berî niha jî Tirkiye sergerek herêma ev levkirina hat diyarkirin li ser esasekî ên wekgotî rejîm were wa herêmê henakê lê rejîm tenê wekgotî bi simbolkî li wan herêmê henakê hazir bû yanî ne wekgotî bu şêwayê gotê xwestin berevaniyeke xort û giran biket ber wan herêmê hate bi wê jî metirsî ev e dîsa jî rejîm vê nake bike duh wextê ku efrîn jî hat dagirkirin rejîmê alasas çend seyarê xwe û nizam xelkê xwe û cilê çekdarê Sûriye li wakir bûn şandin lê ew nebû rêgir li pêşiya projeya Tirkiye ku herêma Efrînê hat dagirkirin bi wê jî divê mirov ji vê mesele henakê re şiyar bê eger hatû bû divê em bizanibin hingî menato levkirinek dibin masê de neqebêna qeseda û rejîmê de çêbûye û ew levkirina ha jî wekgotî ne ser ti bingehekî siyasî ye tenê bingehekî wekî tu bibêjî bav û Kurdî serlevkirine xuya vegera wekî çawa teslîm û stîlam çêbû wextê destpêka şoreşê diyara ev mesele henakê jî wê ئاباکردنا لاشێکی لەشکەری و چەکدارên ڕژێم و قەسەدەیە واتە ئەوێ قەسەدێ تەبلی چەکدارên ڕژێم بێ بەشێک جوانەکەی ئەوەی کە شتێکی بە هەفکێشی دەبوو هەر هەنگۆ باندۆرەکێ بکەی heger evaya bibê mena tu divên vegerin ev musalahatên gun'an daxil dibin min deraya ya jî wekgotîn deverê dîne ew musalahatên got bi rejîmê re dibin li ser esasekî ku rejîm vegerê wekî berê mena tu wekgotî divê em bibêjin ka me çi qezinc kir ji vê şoreşa henakê me çi karî bi wekgotî qezinciyê bikin tê fena divê va pirsê henakê timamî ji miletê Kurd divê ji qesedê bike piştî helqa wekgotî şehîd hatin danî piştî helqa qelen wekgotî ber vê xaka hata ala esas xwedêgiraviya hatiye danî piştî wekgotî te xwendin bi dawî kir te xisêr vê xortê me te ji ilm dûr kirin netîcan û gotîn tiştê got anha îro projeyên got til ser milletê me dadixê piştî veqa çîroka henakê baş e berê de kete ku de eger ev bû bo çi te kir معناته وقتی vir gelek pirs xwedên neziman eger مامۆستا نەشەت داوین پرسیار ئاراستەی دە بکەم دەگوت و ئەمریکا دەبەرێ نامین و مەترسیەکە مەزن سەر کوردان دروست کەواتە نەها ڕێککەوتن و گوتوبێژێن تورکیا لەگەل رووسیانە دەربارەی چارەنویسە کووردە رووسیا وێ چێ گەرنتیە بدێ کۆردات بردەوە کە کوتبێژێ ئەمریکا دەبەرێ نامێنێ یعنی رووسیاوی بەرەبانی دەر کووردا دەبکێ یان ڕێ بدێت تورکیا و ئۆپەراسیۆنە دن ئەنجام بدێت حتی نها کسی گرانتی ندایم ملت کرد یا تفکر سیاسی کردی نه امریکان مگوتی خواستن گرانتور گودا مافی ملت کرد در کردستان سوی دوره پاراستن و نه روسا جوا گوتی بو نه گرانتور دا مافی تنی لگل دره هانا که جان گوتن نیتینا گوتن اب مافی ملت کرد رنا اب مافی همی پیکات در سوریه رنا اب ما و گوتی سوریه کنار نه سوریه کار کسک جای قطعه دبینه لیم دیتنا روسا و امریکان هنه کی جگ جدای دیتنا روسا او گو رژیم هبه و هر کسک گوتی خود من باز که رژیم ده ببینه ما فکی و گوتی شکلی وره پاراستن لی رژیم دیسوی ولاتی بریفت بی امریکان نوید بجن امریکان نخوازن سر رژیمی هبه لی دخوازن لفکرنک سیاسی هبه او لفکرنا سیاسی و گوتی دمک و گوهیز هبه تیده و اپوزیسیون و همی کسایتی و پیکاتین گوتن رسولی ده جیان دکن دناوی ده لفکرنک او حکومتک چه بی او حکومتا هانا که هر کسی تمثیل بکی اوایوی چقاسی هبدو بگری از بجم هنکی زحمت اب مسئله هانا که گریداینا به پروژین گشتی و ایگو الدورو بره و گوتی سوریا ده چید بی و بتفاهمات اقلیمی را ایگو الدورو بره سوریا ده بین گەلک سپاس ji بۆی برێز نەشئەت زازا ئەندامێ پۆلیتبوریە پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا کوتم ڕەبووی گەلک سپاس بەرپرسیارێ لە قێشنگالێ پارتی دیموکراتی کوردستان دەبێژەی پەکەکە و حەشدا شعبی لەسەر ئازادکردنا چەکدارێن داعشێ یەن دەبن دەستێ پەکەکەدا لە ڕۆژاوای کوردستان ڕێککەوتنە ئاشتی کۆچار بەرپرسیارێ لە قێشنگالێ پارتی دیموکراتی کوردستان ڕاگەهاند کۆ بە فشارە قەندیلت چەند ڕۆژێن بوری دەژمارەیەکە گەلک یا چەکدارن داعشێک و دزیندانن قەسەدە دەنا ڕادستی ئێلێن عەرەب هاتنەکردن و بەشێک ژوان ژێ ئێلێن عەرەبن عێراقێنە
دایە خویاکردن و بڕێککەوتن ناوبەرە پەکەکە و حەشدا شعبیدا لە شنگالێ ئەو داعش ڕۆژاوای کوردستانی هاتنە ئازادکردن و حەشدا شعبیل دەبەرە حۆرانیا سەر بە پارێزگەها ئەنبارە عێراقێ بە ئەو چەکدار و هاتنە ئازادکردن سەربەست بەردانە وەکە بەرپرسیارە هێڵقەی شنگالێ دەبێژێ پەکەکە لە هەمبەر وەرگرتنە پەرێن گەلک ئەو داعش ئازادکردنە. لەسەر گوتوبێژی ئەوێ مژارێ بەرەخۆدمە جەم بڕێزەدریس زۆزانی بەرپرسێ ڕاگەهاندنا لقێ شنگالێ پارتی و هەروەها ئەشرۆڤەکاری سیاسی مەنال حسکۆ بە ئاوایەکی ڕاستەڕاست هەردوو بمڕەبن مامۆستا مەنال جەمتە دەست پێ بکەم دەماک و پەکەکە داعش هۆفترین ڕێخستنە تەرۆری چەکدارên wan ku di ber destê wa de ne serbest berdidê wate ew çi ye Slav ji bo te ji bo temaşevanê ark di vê derê de divê em gelekî em bi paş de naçin em ê best levhatina 29 Agostî 2017 de dema ku Hizbullahê Libnanî û Daeş levdû kirin û Daeş anîn berdane ser sînorê mentîqa Bû Kemal û Dêra Zorê bi ittifaqek resmî di vê derê de tê te fêm kirin gopekekê Daeş û Hizbullah ev proje istixbaratê dewletê ne dikevine yek kiriyê de û heker em sînoriya got li ser erda Sûriyê de çêbû û di deverê de çêbû em ê bibînin got Daeş û PKK di gelek cihadet gelek devera de hevdûra alîkarî kirina nemûna wê na di bahoz de çawa şerê got bahoz de çêbû ka ew kesê Daeş pûve çûn û pûve hatine xilas kirin nemûna wê na koban komkujiya di duwa çawa çêbû nemûna wê na got bi dihê cara dibin siha navê malbata de û eydê qurbanê û êdî Tirkê de got PKK bi hezarê Daeş berdana di vê derê tê te tê xuyakirin got du proje yek bi navê İslamî li dijî İslamiya yek bi navê netewî li dijî netewê Kurd e her du jî proja dewletê dagirkirin. باشە مامۆستا ینی لە شنگالێ دەما کو بێژن لگۆری و ئاشتی کۆچەر بەژێت بەژێت بە فشارە قەندیل یافتشتە هاتیەکردن ئەو چەکدارن و دزیندانن نەها هەمووش ڕۆژاوای کوردستانە کوت من دەستێ پێدە و قەسەدە دەنە ئەلڤێدرێ یعنی دەما و قەندیل کارێ حتا vê astê fişarê bikê دەسەڵاتداریە ڕۆژاوای کوردستانەوەی و خۆتکردنە دەسەڵاتدار واتاوێ چییە و PKK و ئەوێن کو ڕۆژاوای کوردستانی خۆتکردنە دەسەڵاتدار وێ چش مالباتی شەهیدا ڕەبێژن ئەو کەسێک و زاڕوێکەوە کوشتنە نەها لە هەمبەر پەریانم بەردەدە نسبەتی پرسا قەندیلێک کەسێک بێگومان و شەک تێ دەتونێ گۆ قەندیل وەکە جەمیل بایق هشکەرە و زەلال و بێفەدی بوون داخویاکردن گۆ پەیای ماڵە ئەسەدن و پەیای ڕێجیمێنە ji بۆی وانە قەت فەرق ناکێ ئەما نسبەتی پرسا ددووە ئیرۆ د کوردستانە دەبن دەستێ سووریە دە پەیە دە و ئەف ناوێ مەزن و ئەف تشتێ ها و فلان کەس و فلان کەسە کەنراوانە ئێ نەزمە ئەف حەمید کەسێ دڤالانە کەسێ غولام وەکە بە کوردیت بێ غولامی لە غولامانە بریار بیارە قەندیلەیە قەندیل ئەوە یا سەڵاتدارە قەندیل دەما داعش دبێ بەردێ ئەف مەجبورن داعش بەژبەر ئەف وەکە حارسێ زیندانێ قەندیلێنا ji ber dema got kesê Kurd naberdin ji ber got qendîl dizanî kesê Kurd xeteriyetê li ser proja wa teşkîl dike ev kesê Kurd doza mafê milletekî dikin ama Daeş li dijî doza mafê milletekî ye divê derê de proja qendîl û proja Daeşî yeka û zelala nispetî malbatê şehîda ev pirs ez xweşî kêj diriya were û gelek caram tê nezman bera malbatê şehîda di berevaniyê di ber xwîna zarûyê xwe xwîna keç û xortê xwe got Hemîdan di Emrê Gula de û ne di ber tiştekî de di ber dengekî vala de got dawî Cemîl Bayq bersiva hişkere de got em peyayê rejîma Şamê ne peyayê mala Esedin. باشە مامۆستا مەنال ینی دەما ku tê ئەمریکا و هەپانیانە هەپەیمانیان ناودەوڵەتی ئەو کەسێک و پەیوەندیاوی بداعشێرە هەبێ ینی دەهاتە سزادان نەها PKK و قەسەدا و چەکدارên Daişê wan serbest berdine ji ser asta navdewletî yanî pêwîst e çi helwest werê wergirtin û çi pêngav werin avêtin ji bo sizadana her du aliyên ku rêkevtin kirine çekdarên Daişê serbest birdin.
دفي ام برسيلي ميزنج د اليا وج اليه سياسيه و برجونديه دولتها د سر مافي ملتارنا برجونديه امريكا روسا تشيكيتيا اوروبا ما بدما برجونديه واد مساله ده بن مافي ايسانا و اف ديمقراطي وحميتنا اليه کی اف دمنه پشتی گو برجوندی بو خلاص دبه هنگی به چاواد یوغزلافیا دولو کرن گلک ولاتیتی دولو کرن کسی گو جرم کرنا کسی گو تشتی خراب کرنا کسی گو نوې نه قبول کرن او دنا دادګان اف دولتي چل بروکس لی به چل دوری دي ترکیه به او دعوا وادکن دبن سها نافي انه اوا کسکی وقت دا تيرور بون لايرو روج نسبتي امريكا عين وقت قلت الطالبان ميزان بيچاوا طالبان نسبتي امريكا جروبك تيرور بو او والقاعده وبن لادن وانا ايروجي افغانستان ولو بدسوا برداش برجوانتي ويد خوازي قاوات بش برجوانتي ده يا قملي تماشا ناكن نسبتي عين نفسي للجماعه يعني امريكي خوشك دبين الروس خوشك دبين انه ايرو روج داعش بدسته وكسي او قاري كاريه بوارتكن لي برسوا هري راست وزلال اف ترامب اشكرو زلال قد غبر كرد نبيجن عملياتن كرد قجي شيطان قصداوي بي لسر بيدي وباك كيبو انه او بخ دسته داعش ده او عيني وك عسكري ريجيمانا وبسلاح وببريخه خدمت وكار دكن امريكي في شعبي الواد ميزاني حتى راديك بيشتي وينا ايوانا بارزان بفروشي باشا ما مستمنال بمر بميناس خوازم برخود مجم بريز ادريس زوزاني جي دكو بهترون هاي بكسر نابروكا ركبتني دا ما مست ادريس دم باش نابروكا ركبتنا نابرا باكاكو حاجة شعبي دا كل شنقالي او ركبتن هاتيه كرن و چەکدارên داعشێژە زیندانên قەسەدە و پێداواناکەش ڕۆژاوای کوردستانی سەربەست بەردنەگەرت دەستپێکێتە بەحسە ناوەڕۆ کارێککەوتنێ بکێت بێتر و ناهەیە بەردەسەر بەێ دەمباش دەستەوە خۆشبن زاوالێبوورینێتی باوەڕکەم ئەم هەنێکی دووری هێلێبوون لەوە هەنێکی ژیمانەت کاری ئەم زوو داخل ناف پرۆگرامێ بن ئەvە فەکەکە ڕاستیژی ام قالك بواقعنا ام باخذن فكبويا اصلا مازن كتير في شاملته تجد يعني نكو كان الكردستاني يعني الشنغالي بل كنت بويا اصلا كان بويا ملته كنت حميجي يعني مخابني بها حتى ندبي معنا نبي وصابو بس جاي وير عاديه كنت كا ايروكا بويا كلامه كتير دماغ شعبي ملته كنت اتفاقيه فكا بحشد شعبي چەکدارین پەکێکێرە داخستی نەتشتێکین وەژبووی پەکەکێ بەری لەگاوێکی هەرژنی ڕۆژاک و شنگال کەتی دەستی داعشێدا مەگومان تێدا هەبووی و پەکێکی دەست داعشێرە هەبوو هەرج بووی هاتنا وان بۆ ناو شنگالێدا و هاری کاربوونە پێرە و حەتانێکی خەڵکی مەکەکێ بناوە ئاوان کەمپادە لە کوردستانی خۆجی بووە و پەکێکی پیلانە لە دوو پیلانێ هاتنە گێرانە سەرێ خەڵکی مە لە شنگالێک و شنگال ئارامە بە ئەوش هەموو ئەجندات ئیرانینە ئەجندات حەشدا شعبینە او خلا سنوريات يدل سوريا شنغالي ارم كريم جعلي باكيكي جعلي حجاج طبيعي جعلي داعش لو انا كيجي ام ما مستدرس واتا گوتناتك و باكاكو حجة شعبي واتشك داران دشنقالي بدر باصي عراقت كنوا گمان هیچ گمانك تدنينا ما گمان تدنينا نها مارتن البدري بلكو بري بيك افجي هر وقت كي حجة شعبي يعني باكاكي تفصلته في لعنك سرملتي مدى الفرخل كما الشنقالي ده الودري قراندينا و بروباغندا كي بدري تشكي نجبوي او رجاكا جالكا موزنيا وعندها عشير جبالي دبرنا سوريا يا جيز سوريا دينانا علي عراقي يا بردوان بونا ليغا بشي اتفاقاكو وانو بهبركيريا هرتجها حشد شعبي و فككي و تشكدار داعش
متبينين أبا بيلانك لسر ملتي ما لسر بارتي ما لسر قال كردستاني كو دقازة ديسانك جيروشا دفريتك بدن نخاصنا فشتي كو سركفتنا أحل بجارتنا كو خلقي مبدأ طبعنا الشنغالي ودنك كو برز كرنو بلم كرنو بوتنوان ونخد الشنغالي نخد الشنغالي أبنا أم دنك خد بنوان لو أنا كيجي أوبا بيلانا لسر خلقي ما دقيرن الشنغالي ده باشا ما مستدريس از دوباره بگرم جمتا ما مستدريس از دوباره بگرم جمتا مرب منه ما مستمنال خوازم کومنتان گوشروبات لسر مارمانجا پکک جویر کفتنا سیالی حجد شعبی بچکدارن داعش را ابیک آنی نوا چکدارد شنگالی و شنگال ویران کرنا به دهان هزار خورد و کچ و جن و زلامن زیدینا برای کشتن و رواندن و بسر و شوین کرن هر داعش بیک و کارکری بدنا با شنگالی رجوا آزاد کنواتنن پکک دورده نام چجور نامه اندیشین وش کی ردشین براستي نسبتي الشنغالي اميزن تيرورا داعش تشتيقو بسري خلكي الشنغالي كر ملتي مي كرد الشنغالي دكر بككي جعين كر جبرغو بككي هات او كاتشو خورت ولاوي جو رزقار كرن او دبن سانا في رزقار كندا او جيكي دزين وحمو برنا قنديله ودفري دي تلك ايرو بده ايركي الشنغالي هنا جول دوف كاتشو زارو خا وقت بيجي ايش كبرمزن دكشين اما نسبتي بلانا دجمنه بلانا صلاداريا ايراني ودولتي داغر كرن او دولتي جو كردستان داغر كرنا براستی وکا سپاس که مهوانه تا آنی زمان پشتی سرکفتنا پارتی دموکراتی کردستانی عراق جالیه کیوه دو روشا کردی ایرو ایدی کسک نما کارد بفشیره وکا سال 60 و 70 وانا ملت کرد و شورشا سرکت بکن نما اولو ما یکتا ایرو واره میدیا داد آخرین دنیا همی مثلا کردیزانه پکه کش بروی کیجی که ایرو تدبینه ایران جالیه خواه دولت داگر کرد جالیه خواه هزه تندرو یعنی داعش و حشد شعبی لبر شعبی ما د اکتبر ده پشتی رافراندومی بیچاره کدی ترکی چاوا او هجوم آنی تسر کردستانه و ایرو روزی که پیش سرکفتنا پارتی دیس پلان دجمن بقوترو هستر دبن پکه که حشد شعبی و دریا داعشیره دخوازن پلانه که لسر کردستانه دینن و از باورم کردستان جویر شیاره نرازایا و ای پلان وانا لسر و ببن بلا باشا ما مستمنال ما مستا ادریس همکارن بیجن کو پکک به ویر کفتنه ڕێکەوتنا سەربەزبەردانە چەکدارên داعش ئازادکردنەوان و هەشت وا سەربەزبەردێ خەڵکێ شنگالێ سزا دەدێ ji ber ku di هەڵبژاردناندا دەنگ نەدانە پەکەکێ و هەمووا بەیەک دەنگی گۆ نەخێر بۆ پەکەکێ جۆرە سزادانەکە كاكي زنار ابد ام غريب نابن زوبا كيف نبتني بردانه نبتني نو بردانه زندگی ها بلکو نه زندگی ها دبونه ابي داعش هموج پیوان دیوان بابره بونه بلکو جموجول بابره کرنا دركتنا حركات بابره معلومات متاكد البرده سمانه كونما فكيكي وحشد شعبي داعش يتحرك ضد ده جيبوا مريمين خوين تايبه نتشتكي شرطيه جنابه فكيكي وجنابه حشد شعبي بلكو عندك لان دي بيت خيانه كار يا 2017 يا اكتوبر الكركوكي كان اوجي مشاركه بوارد هناك بوارده اوان الكركوكي هلا هل كربو اوان الشنغالت بهل كنا اوان نافي تبر آرام به ناوین شنگال آرام به ایران دبینه کو شنگال ایرو ریکا استراتیجیه جبوی هات نوچورو جموجولاوه دگل لبنان لگل سوریه لگل وان دورت کو شیعت دهانه لو انا کیجی پککی بکارتین حشد شعبی بکارتین جبوی به مرمه لو انا كيجي ام دورنابين انها ما بتنيكو بردانا يا جقدارين داعش دستي ايوان دبوا بلكو وام كاربين ام دورنابين وقت كي قالك نزيك ده اجر هاتو اللي عندك دفرنتيه توكا بري بيغا بون دان الديالك و تشاواتشي بويا الكركوكي تشاواتشي بويا بري دروجات بيشمرغي مال الفرديه شهيد كرنا داعش هذا حمجي بيلانا جي بيكاكو وحشد شعبي بيرابطه ام في اللي شنغالش دور نابين
gelekî wextekî nêzik de ji ber ku pîlana wan ev e ew naxwazin ev hilbijartinên ku hatîne kirin û xelkê me dengê bi partî dayê û xelkê me gotî me çî divê tu deverê de ew bilabê destê xwe dêne ser devera me ev bû nexweş e tebîî ew ê van jora herekata devera me de bikin û me jî em gelekî pûrî meha jî heye lê weke hûn dizanin hikmeta Cenabê Serok Barzanî hikmeta serkirdatiya partiya me hikmeta Cenabê Serokê Herêmê Kartî Şîrvan Barzanî gelekî ji pîlanê wan mestir e em gelekî فرصتê nadin wan ew meremê xwe bicîbînin nel Şingalê û nel Kerkûkê û nel hîç cihekî باشە gelek spas ji bo برێز ئەدریس زۆزانی بەرپرسی ڕاگەهاندنە لقێ شنگالێ پارتی دیموکراتی کوردستان و دە هەمان دەمێت gelek سپاس ji بۆی شربەکاری سیاسی مەنال حسکۆ و ئەوایەکی ڕاستەڕاست وڵاتی سوێد مەمڕە بوو gelek سپاس لە گوندەوارێ حەلەبێ شەڕ و پاوچوون ناوبەرە گروپێن چەکدار و یاپەکێدا ڕوودان بێک و زیان وەرنە دیارکردن چالاکوانان ڕاگەهاند و لە بەژاری ئازازێ لە گوندەواری حەلەبێ شەڕ و پاوچوون بە چەکێنگران نەبەرە یاپەکێ و گروپێن چەکداردا قەومی و زیانن مادی ڕوودان بێک و زیانێن جانی وەرنەزانین هەمان چالاکواناندا ناوخویارکردن و تورکیە و گروپێن چەکدار دەردۆرە بەژارۆکێت ڕفعاتێژی تۆپ باران کرد بێک و زیانێ وێ تۆ بارانێ وەرناشکەرەکردن لە بەژارێ بەجێ تەقینە کاتە ڕوودان و زیان بێ تەنێ مادی بوون ژێدەرێکە خۆجهیژنە بە بەژاری من بجێ ڕاگەهاند و دوێ بەربانگا ماغربێ ئۆتۆمبیلەکە بۆمکری لە باژاری من بجێ تەقیە هەمان ژێدەرێ دیارکرد و دەنجاماوەی تەقینەدا زیانێن مادی هاتنە ڕوودان بێک و زیانێن جانی هەبن ڕێخستنە کەورۆگۆسکیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا سەردانە ماڵباتە شەفاعە سەلاح عوسمان کرد و سەرساغی جوان ڕەخواست دۆهشاندەک ڕێخستنە کەورۆگۆسکیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا بە مەبەستە سەرساغی و نیشاندانە هەبخەمیە سەردانە ماڵباتە شەفاعە سەلاح عوسمان جی کرد و هەروەها سەردانە مەراسیمێن بە هەیداریە لە هۆڵە بە هەیداریان کامپە کەورۆگۆسکە کرد شەفاعە سەلاح عوسمان لە ڕێکەوتانەهەیە ئۆکتۆبەرە بوری بە نەخۆشیەکە گران لە شامە پایتەختە سووریێ جانێ خۆش دەستدا شەفاعە سەلاح عوسمان خەلکە گوندێ تەبکێ سەر بدێرکێ بەبوو ئەندامە کۆماناری یا فلکلۆری بوو بناوێ gelê Kurd û binavê rêxistina Partî Dîmokratîk Kurdistanê Sûriya û binavê Koma Narîn ya Partî Dîmokratîk Kurdistanê Sûriya em sersaxiyê ji malbata şefaet re dixwazin û şehîdê her çar parçeyê Kurdistanê re û serwerê şehîda Barzaniyê nemir şefaet kulîlka ji kulîlkê Kurda bû kulîlkê ji kulîlkê keçê Kurd bû karî bû xizmetê ji milletê xwe re û ji welatê xwe re bike evê keçke henêkarî bû xizmetê bi zimanê xwe hîfazê li ser tûrasê Kurdî bike û folklorê Kurdî bike çendê sala kar û xebat hundirê Koma Narîn dekir ev Koma Narî jî temsîla milletê Kurd dike ev keçe henê em bêjin Xwedê Teala bi cineta xwe şa bike û Xwedê Teala sebrekê ji dêw bavê wê re çêke û ji ehlê wê re û ji dêw bavê wê re çêke û ji hevalê wê re çêke ev keçe henê xizmeta Kurdîtiyê gelek rengê wê hene مو karib gelek renga xizmeta Kurdîtiyê bike hinek hene karin bi zimanê xwe bikin hinek karin qelema xwe bikin hinek karin mêjiyê xwe û dilê xwe bikin yê mêjiyê dilê xwe dike ew kesê siyasetmedarin hundirê herekê de karê siyasî dikin yê karibê bi zimanê xwe bike ew kesê hîfazê ser folklor û tûrasê Kurdî dike û yê karibê bi qelema xwe bike ew kesê nivîskar û katiba li ser milletê Kurd karê binivîse û ser welatê xwe evêce ev vê keçe hakarî bû vê keça Kurdkarî bû xizmetê bi zimanê xwe bike hîfazê li ser tûrasê xwe bike tûrasê xwe folklorê Kurdî bike
جبر روشا ابوریا خراب مالباتکا عفرینا روجاوای کردستان کو سه زاروکی وان هنه نگارن هر سه زاروکن خودر باسی نخوشخانه که بکن دخوازه علی کاریج حکومت هرما کردستان و ریخستنن مرووید کن. مالبات نهاد محمد باکیر خلک گند قرگله باجار عفرینا روجاوای کردستان د سال 2013 دا پنابری هرما کردستان بو و لگل پنابریه مالباتاوی کش سه زاروکان و ده و باوه پیکته در روشک تندرستی خراب را در باز دبه. تاوی روش آبوری خراب نهاد باکیر باوه هر سه زاروک نخوش سردان نخوش خانه و پزیشکان لحوله را پای تخت هرما کردستان کر به کت چاره سریک تندرستی جبر روش مادی و بهابون چاره سر کرنه جزاروکی ویرا وری دیتن. ما أنه شوا دمور عضلنا لازم أو دم جماعة كفن جيكي اهتمام بي مصروف جراكا إجوانا نكون مودي تعبانة دارا وهر ما زند بن ودايوات عبانة شون دانا بيشتا يقول دافما علاج تنايا لأن أج مرلقي زوجما علاج مرقوت خارج مركز كفن أو راكا اندينا جو أو داري سدي هفتي حشتي جو إيه علاج خببن لأن قدوا خار دبن حركة عضل نامينة سس دبن العرضي عرض كفن آبي بخوان ناخن نان ناخن حمام داي كوادبي يعني عذاب زيادة دب هر أجزاء ما زيادة دب مال ده وضع جي تعبان وضع ما دري يعني ساعد الشغل في إدارة دكيا مجا كرا خيني ومصرفي مالي بكم بس علاجي قران أزن قابك حر زاروكي كي أنزا وراك $1500 أما علاج في زي بيبكا يعني مبلغي أزن قام بدم $4500 زور سرنا على الدكتوري مستشفى هولري قلت من علاج الخارج هيا من هراكي ألمانيا بي فرنسا بي أمريكا بي قلت علاجي وانا هاي اهتمام زيادة من تقرير وأوراق دان إيه خير خازي برزاني قلت إن أمي ورن هاتن داريجي نافو تشتوا نفساندن هاوشي بي چاره چينو سراف دم خس ندي مید ابراهیم خلیل دیا هر سه زاروکان مارینا باکیر 18 سالی محمد نهاد باکیر 18 سالی ابراهیم باکیر 8 سالی بحثا ایش و آزارن کتین پیشاوه جا آرکیرا کر کشبر 8 زاروکان مزن بویه و لاشیوان گرانتر بیه او ایدین نکاره بتنه خدمت بکه و بدلکی شوات بحثا زاروکن خوکر کن نخوشی روش بروش لپیش چاوه و جان زاروکه و دخواه ولا خدمتی وانا يعني چاتن دبه حفكي داره نقش سرگیندو گرون دبه خورني عدد دبه حمامه داروگی خدمتی کندوگی از دکم و نکینا روبن سرخو اشتا پرگیندو را از زرعتما يعني از نکینم قرطه راکم دینم گیندو انا سه قچک مال دا بسر مرد خوازر حد ببن عرض مکتبا و بخوینن و گیندو جب خواه معرق دکن خوازن عرض مکتبا نکینا اشتا پرگیندو را رعتنا قلي جندا برصاحنا وبقلنا بس جسمي جندا كان روبن يعني شاسولي وشندال جندا بيلكر وحتى نوكوجي انا حفكي شو اللي زيدا بيه يعني سولي شني وضع جندنا وكي سول يعني زيدا بيه اللي ناخوشه سول بسولي ناخش سر جندا جراند بيه ده حال شعوري من برشاتنا انا بجندارا يعني بر جندا از بر دقه عرم دشوتم از خوز من علاج بان يعني دنگیم ببیسن حکومت و متحده و یو این و در از خودم دنگیم ببیسن انا قش کمیش به حالی در خن علاج کن زاروک نخوش بهیوی و بدلکی پاک دخوازن وکه همی زاروکان هر ندبستانه و بزاروک را لیستو کا بلیزن حاسدكم على المكتبة أنا كان هارم أنا كان رابم أنا خدم على الشعب مع المكتبة أبخينا أنا من كاسنا سناكم حاسبي درك بدارنا يا هذيك درك مكتب باو زاروک نخوش داخوازا آلیکار مرووی جه حکومت هرما کردستان و خیرخوازیا برزانی و جه همی ریخستن مرووی کر که آلیکار زاروک نوی بکن. خیزامه مگوش حکومت کردستان هیا و جه هر منظمات انسانی هیا ام علاجی به زاروک نبکن لانه هر ما زند بن العرضین و عده و خراب دبه. سه کلیلکن باجار عفرینا و رجاوای کردستان روشا خوی تندرستی روج بروج زحمت رو آلوستر دبه و پیوستوان
بزوترین دەمدا بە چارەسەرکردنەکە تەندروستی تایبەت هەیە. محمود عیسا هەولێر، ئارک. کەسایەتیە خەبەتکار و کورتپەروەر یوسف حەلبۆ لە بەژاری قامشلۆی ڕۆژاوای کوردستانی کۆچە داوی کرد. خەبەتکار یوسف حەلبۆ بەشداری دە هەمەی خۆپێشاندانن کو لە دژی بریارە کەمبەرە عەرەبیە کوڕژێمە سووریە لە سەردەبەرین کوردی دە ساڵێن هەفتەی دەسەپاندی کرد. دە دەستپێکە ژیانە خۆدەژی کار و خزمەتە گەل دەکرد و پابند بوو بە دانوستاندنە نەبەرە تەفگەرە کوردیدا. حەلبۆ بەژاری قامشلۆ کۆچە داوی کرد و لە زێدن خوا بە یەقاکی هاتە سپارتن. بێ ئاوایم گەشتنە داویە بۆڵتەنێ بەریب داوی هەتنێژی دووبارە سەر نوچە. سەرۆک بارزانی دەسێن ئەمێن جودا دەسپاسیە پەدەکەسە و ئەنەکەسە و سندیکا ڕۆژنەمەبانên کوردستان سووریا کرد. ناوەندە رووسیا لە هەباتنێ ئەشکەرە کرد کوڕێکەفتنەک ناوبارە رووسیا و ڕژێم و قاسە دەدە دەربارێ دووبارە بەگەڕا ڕژێم بۆ ناوچێن بندەستێ کۆنترۆلە پێدە دەردەبەرە جەزیرێ هاتیەکردن. ئاشتی کۆچەر دەبێژێ پەکەکە و حەشدا شعبیر سەر ئازادکردنا داعشان ژێ زیندانن قەسەدە ڕێککەفتنە. بەرێ ئاشتی و ئازادیە پەیامەکە پیرۆزبەهی ئاراستەی گەلێ سریانی ئاشووری کرد. هەر شاد بن.